Jertuma fancy prangsi kilo pilo athi nilituma hin pen non karbiang long along BJP a party pen isi kaching thur asai klempon la pen samjin la pen kaching thur asai klempon along pinangan rada tumta theklong lo la pen la sonda thaksi mesena tobar isi dambom la person theklong lo la si isi alam ki pa clear kang tung la helo je non ilitum along karbiang long aphan chirai kom nai Karbiang long along leke kaita safety sido nai Pomen pen ilitum mentune Meghalaya border along pun alam le chithan block 1 and block 2 ba non head jong lapu Nagaland border alam le chithan sita ahoya tu alam ta ilitum long interstate la pe inter district alam ta ilitum chithan than lason thot thak si non head jong ladak Nagaland a border akidai along dak ilitum langdam pa mekalu pulote solar project walam pen bangke pinang tum kamatha ke ladak money bang compensation pisilong det na money bang lason na pa bansi pinang na tum ke matha sita ladak ilitum time again ilitum ke kache pangbar pen langdam alam jo si langdam pulote Nagaland anat athu pinang an encroacher nangkili ajoini pen lapu isi apart ke dhonsuri apart analo isi ke lapu borjan lapen bokajan homosti si pulilo maximum laso nangka encroach ajoini pensi pini hidipi an dilai an nangkili ro lason alam ilitum imek hini pensi theklong lo kache than chot karilo lasi laso along lephan itum rai nai pulote kopia polisi dolangma pinangan ahut pensi than lo army bansi tum longle pipo palamta ilitum chithan mentune ke ilitum kapre alam chithan pen last ilitum ke theklong bangke ladak jong si itum non solar project jong si ilitum ladak claim pulo tangte ladak ilitum aphan akirap thetan athe akirap thetan podi bangke ihi nanathu border aphan itum longle ke protect aphan ta isia part lo lapen isia part abangke non het jong se itum theklong Karbiang long ariso ejang tum pinang an angtan kachong dadam men mane ke security guard amen pen mane ke company along ko pine prek jam jolaso ladak kam kacho claim athai ki kom ajoini pen angtan ki dam ausomar tu ilitum pinang lo thek seratum pen chenglok pinang ki dam theklong athe theklong adima pilo jitia corona virus isi ke do hut mahamari laso ke do hut ke laso kache wang aphan Karbiang long autonomous council CM sarpen kirapon hut ahongkha si theklong lo ladak 5,000 so se ariso ejang atum mangke angtan si pinang an kachuklem kachu dam tu koklo laso joini pen pinang an adhek ke misen atum ta dolo adhek kahino atum bange pilo ahem arit mane ke non het jong piso sume ke en pen ahem ke chetikang pen kapre ka ghotna pen lahai alam sida mi ilitum long theklong lo lapen adhek atum bangke mane ke so that mane ke mane halada chongdat along ma apran dam juye ma laso apran ki dam along det budi kechi vana fan anta akisung ilitum imek hini pen si theklong lo lasi laso akisung pen jongsi isi pen pajok ji pulote ilitum ladak mithang along rielong ladak sita itum ta economic politics policy donang po lapen itum kosonsi ilitum long revenue fan laso generate kuri fan laso ke paong je phanta ilitum ta chingwai nang po laso teng pensi hinia polisi adopt pensi ladak Karbiang long autonomous council team Karbiang long tum bange dak jong si tum solar project wan lote itum a benefit itum ali aphan bangke ilitum chi thekloi athe deposit thekloi ma pulo tangte 1000 ke lake agreement long dolo 1000 ariso ejang atum bangke ladak sagori long dun po pulo tangte 1000 hola angtan gidodun atumale long et e pustame dak kido adhek long po angtan long kido dun kam choklem kasilet li tum pinang long po lapel la so dimalong pinang ana saya mokha bangke ilitum claim long po lasi hula he akisung alam non munira tum social media long kidam theklong nangtum theklong ta hai angtan na long ka chongdat dam mane bangke kapre akisung dopi khalada ke do dam dim long kisung ke chu gijun pen akisung hem ka chikak on e pen akisung osomara phan pen kachilang nai akisung pen chenglok ang tondo sita la soalam ta panungte lapen ihia part nat bangke ilitum lang paka kide
je non ilitum jong sinang litum mithang dami langdam lu pulote Nagaland pen ba lapu so a part of pinanan suspected Nagasit pinangan longle kinam alam si klang klang lo laso ki klang alam lang lo pulote dilai nang le rok lo halapunat ke ihina ke hidipi da ke le lo lason jong si ke le lo pulotangte laso aphan mang ke mithang karbi ang bong along ilitum kachi pusiroi pensi dokok cho sita haladak ahok pet jong si protection nahi protect nahi pulotangte laso awar saya bangke ilitum tactfully lapen matha pameka parsik pameka kali pulotangte la bangke itu aphan a dangers gitu border area lo bangke lasi non isi theklong lo isi bangke laso dim long yong si ilitum langdam pameka lo pulote kopi pilo sakuri ke longon po lapen hala so dimalong pinangan longle along ladak longle ki porok dun atum ana bangke haladak adhe ka tumbange compensation longon po compensation da haladak tumbangke pinangana a family atum hada compensation long pen kaprek awar sai ke choklem long ya phanda dupo lapen ihi nana thu bangke ilitum council long sitame ilitum revenue bangke dak 200 to 400 crore bak revenue bangi polamta ilitum chini dunlo agreement ateng pan alam lang dam polo tangte lasi hala he mokhayong si dolo polote lake government ke pini alang government hai pina mane government hai lasi laso dim lo yong si bang lo polote laso revenue a penta ilitum kaprek a development akam ki claim pon unji ajak kong bangke ilitum long lok sita nona bangke laso ka development ji afan laso ki claim pon ji afan sita me ladakh bangke pilo adhek alam pen mane jo ladak konane complain pidam lo hola so complain ki pidam pen laso a project ke pachi uthai de je afan bangsi maximum ke claim pulote lake ini tuma afan akilos tetan lapen lake a danger si dolo lason jong si claim pon bomlang pulotangte Karbi Anglong afan ke kaching thu rawar sai afan ka develop ya afan bangke ini tum papi de je lasi nili pui bangke lason ka distaven atum bang bangke la bangke stop nang po jong si ko pine ki pare dun nai do kok lang lasong bong pen jong si ladak laswa kam men da ki me muchot lang pulote paklang melo lake la pen si me muchot yo Nagaland border along lake kachi right komi afan pulote polisi la si me yo pulote lata chok sisa lason kali je la bangke totally project bang si out nai puwa alam me jong si kaning je pulotangte la bangke future Karbi Anglong afan bangke a danger si do pulote ate pipot ma ilitum mithangang bong si moke a kaprek alam ben kaprek akam ben si kachi tonte kachi uni alam si klang rok lasi lapuson alam akam ben abangke stop si kimisen afan pulote ki claim pulote doan organization tum punon doan abang fu tum punon la bangke ilitum kichi support dum siroi se akenang sot pu bang se tu lasi solar project abangke dakke bivek nangpo lapen bc ilitume Karbi Anglong along lefan protect nang po lapena anchot kali ladak Karbia ariso ejang atum ilitum ta arjume melo jong si ladak jong si kaching thur dokok polote kaching thur afan abadha banga vedat nang po sakuri long dun po 1000 a families jong si sakuri long polote kwan lo ne akirap ki theji la sola lapen jong si ladak laso apen compensation kilong dun stame kwan lo ne kirap ji lasi la bangke itum local atum afan si a benefit lo lake angtan atum phale benefit kelilo local atum si benefit lo dak kido barim tum si benefit lo laso benefit bangsi ilitum bange pangbo nang ni ko bangsi nilitum rat afan daga kapachini lo lapen la organization atum anta nilitum hin pen bangke pachini ponlo lasi dolang ke than ponji sa nilitum spokesperson do posi lapu salower be bang than paprang na media kai la chaning leng ke than lo la especially pinya preston ke solar project aputhat solar project along total approximately 18,000 bighas palada kusi ilitum kado koita mane papang thek pono solar project kopilo ko bangeli to chini nai makala ke renewable energy environmental so ka effect fedat pen atur kilong da pramja pan ke lake solar project lo lapen solar project aphang talada army afan kiti jalam do
Cita isi ini kondisi na deh kecil tomte penjok army fan dipejar tangte ladak along le kopi potsi solar fan kipi punon kecil seklo laso area lo bangke isi bangke landam lo pulo pe chofrang ta nele laso kondisi penanga pulo isi bangke NSCN atum Delhi along central government and kachi lam kaching waya hut laso area ke par lo ponja fan atum proposal ameb do hol samya belo bangke kwalo mala daga bangke kubilo ma 2825.76 square kilometer latum proposal ke pi NSCN atum kan ponji tu laso planning pena jo penang atum ke lasi neli tumpu that especially JI Kathar panel to point out kuri JI Kathar lapen IPP Rajan Timung latung ke dalal pucho phang netum pulo non alom ta angtan pe naga tum pawang pak si longle pachi bhongsai ke latung arlud do lasi BJP atum ke lason ka pheri atum kali Prime Minister of India Pakistan han pheri lason thotsi Tuniram rong hangta JI Kathar lapen la Rajan Timung han asap ta phere kinang sot pulodang te law and order lapen Karbi Anglong arat atum alang litum han kabisar ya pornang litang lo lada ka bangle kupilo ilitum ke thekthulong ka bangke laso ajene laso benefit solar dolo pulodang te adhe ga to ekdom pene hino erji pusila tum pakla environment hino erji pusila tumge ke paklang atur pela jok खेती के चकलन ता हिनो एफजी पुसे के paklang lapen ladake renewable sustainable isi solar energy labangke clean isi ki clean nai unacceptable source of power ladak bangke lagi kilong ji I scheme no lagi laso scheme number 1 number 2 bange piloma environmentally friendly hang nang disturb ave pinter lada isi environment pen si laso atur ke kilong pen penang ato bang isi profit long i fossil laso pino fuel laso putha ka bangke ladak pen bangke kilong ji awar side hidung ji kithom bange kopiloma isi bangke job creation open to spokesperson to no dak bang suri si afan bangke dak local atum bije pusi council sorpen laso kachitok alo bangke ini to MOU bangke to thek long to lasi lahai katu ka bang lang dang pulo dang te ki kroi dunde ke komaloma jai kathar tu ki kroi dunde ke komaloma IPP atu latung kono lokidam latung ladak project bilong le pajo project bilong de jok latung kidam konolowa ki nesi dam New York se kidam cho prang ton nele tan lomati New York dam kona poisa peno New York dam ko pilo memorandum ki pidam latung memorandum kodak lo pidam IPRI pe ko piloma Indigenous Peoples Right International hola dak sit lato memorandum pidam lo ki pidam ye piloma je dadak along le khilang adhe ka to phan am thia pusila tumi puda tante ki puda no bang along le doma Rajan Timung along le doma halada along le pin abang sila son dalal ka choklem dun lapen halada ka bang ki jor tang pe nangara tu bior do ki jor tang ang bong pe na bang ke TR Jeliang ex-minister Nagaland pada ka bang longle penanga na kithe abang la nam derlo dak karbi tum ka chong dadam inut soar lo ka chong dadam karbi bang ke arni kang tang pen tang bok thilok ta du nitum chini lai patha lai ka du ko alam chini at sin nitum hol dak solar project ki bida lapen hol dak bang ke kupiloma jai kathara tum ke isi tak roi kre development kroi kre lo lapen ke lai kupiloma solar takroi khelo kaching thur takroi khelo pulote anti karbi kelahelo jai kathar is representing as anti karbi in Karbi Anglong number 1 example anti karbi punete puke this particular land is for tribal land to see this is not tribal land this is Karbi land as per constitution have provided us for the people of Karbi Anglong take Karbi atu phase dake pul lason thaka penana inge akene example do mati Nagaland atu koson si Nagaland chitonte angami lotha sema to alam chitonte kadu koi pencil atu land pulsi yusi Nagaland dari itu ilam chiton lasi Karbi Anglong
Dake non alam kali hako anta jai kathar laso alam chini ne. Laso chini ne pen sila dak bang karbi len kali pugi pua bang ke lase anti karbi lo laso puthak alang phana bang bisar vek nai karbi riso ejang getek kiri itu. Lake number 1. Number 2 anti development. Anti development bang pilo mehat puji report antam. Isi bang flyover tala tum project flyover silang lo pulo tante army so ready. So ini school bilo pula tangka army atong wang paksi amek lang no choklem ji culture phantala tu hampar ji tahu road development tala tungke kroy kre along team ta opposite pulo tangte la tuma bake anti development la tungke these people are representing as anti karbi and anti development element lasi la tuma phan bake action and break nang po la pen BJP tungke la an ka fere atong kali lasi non itung je non ki dobong kachari bom itung piloma CM sal Dr. Tuliram Ronghang alang lista legal side pen enpo lapen penangan itung youth wing BJP pen senglok penangan intellectual atung penong ke alang li tumafan kabisal dia pornang letang lo lasi ladak appoint mahet amang pulo laso piloma solar kibi pen appoint cap Troxin healthcare do sambok pena bang moya pulo number 1 isi bang ke employee generation ladak bang employee long bang suri isi alam to pi pula dak pulo number 2 compensation ladak longji lak cap pen lakeng koi bak poisa longi palong nang pofan palong nang puchalo along legi do tuman ke palong nang along legi do tum ana bang ke lak cap sita palong nang lakeng koi sita palong nang opilo la tum aning ki sodu nang laso poisa long lok po pulo tum te la tum alam to family ang bong kido ke thak tan alang tu ka kapre standard long po pine ne alang tu ani ka hang hormo chiri long po kopilo alang tum laso kilang dunone nombor ke thama bangke solar free installment pi hola so local area to fa solar free installment pi pulo tangte lato area ke turbong po adung ngara anda sok kar ang po free cpi hola tum na pen ke se bangke nomor 4 bang filma development pi bangke adung ngara anda sok black topping ali silam pi ali Pare black topping alam peni lang me kado kavita latung piji. Kita mau bangga piloma accommodate mana local people tu kisum ki boy adhe ka fan an seta latung abang ke accommodate ka kuriji mohet pulo sakuri bakuri medical pen ceglok penang an lasu accommodate piji. Thro ko bangga ka piloma lahai kado kave pichot kali council alam ta isi revenue generation lara bangga ke pabati. Non ke council revenue bang ko no frank ke 30 कोटी non bang ke bang faru phi pulo tangte non dak bang ka ko no suri hini bang yong sin nang pa bat un pulote itu phan kopi lo ka hino kopi ne ke hino aning ki so do ma ja ai katha kopi ne aning ki so do ma la so rajan timu la so putha bang ke kaduk kavita ini nai lapen nel trok se bang ke la son lo kar biang long riso ejang atu mohepo ake hai la chaning la than lo angtan ho Delhi ke chong dam ho Bangalore ke chong dam ho Punjab ke chong dam penangan dam lo ho dak pen meme hinono ghotona chitong dam lo adhe ka bang ke dak alang purial dak chibikang kokpo alang ho dak chidam joipo la so phit apurial la tum khachi tongte la som suri theglong elitu la si lahai kaduk ka pe la so project solar project jong si dak bilo polo tamte ilitu bang ke la dak penangan akirap long ji la pen benefit kilong si ong ji la si la IPRI la long memorandum kipidam atum IDB ala Asian Development Bank laso headquarter Philippines salong kidam konat atangka pensil atum New York kidam konat atangka pensil Philippines kidam hola da bang ki itum arjusip mai arjusip itum bharat atum thurpak pen arjuna ne anote latum pen ulai vek nai latam konat apoisa pen lo kidam konat apoisa pen si latum laan kachiplang long ma kum a background komat lo kido non ke parli dia porlo athe chokran de ne porang lo ke NSCN atum itum hana parlu pa map lailo chokran de ne patran adhe gatung na sana pakla ne la ke NSCN atum na parlu ji pa map lo la ke la so puthak chokran ke coloring si ne paklang lo non bang ke lo lan so se ko nel tum paklang je pham ke asu bor idhul lan chot ta kai lang political party afram prang atum ta je ladaka bang ke NSCN ma ne tum long le pipe po bang ke all political party ka chingwai du hui si along ta pinangan ki klang dol la bang ke all political parties tum hola so hot non ke BJP tum si rule la si BJP tum la ke kroy de la si la so dak bang ke kar biang long arat afam benefit afan nangi kroy dunde ajai kathar benefit kar biara afan nangi kham khedun rajan
timung aphana bangke so dak pen Karbi Anglong arat atum itu bangke action enangji pusi neltum kaduk kawe MOU appoint long alam si than MOU alam long appoint long bese than lo la bangke lake adhe ke non ma paklang climate mojong se kinang sodo lo te lake do po hesta me lake MOU appoint long pen si ke alam si nang than lo lake lase hala sodim lo 1000 na bangke lake local atum si long ko hola dak me ako maximum bangke effect la ka effect family tum si ong dung ke long ko nasi mane eknung dong lahar mohen ni lila wala so je MSC atum kire pedi hola ki Greater Nagalim pumate lasi latum ki Greater Nagalim along kachi kroy do so nangnak kalim gado boito mohen itu gado gela Greater Nagalim along kachi kroy do nangnak aposin ho solar project aphan itu aphan nam oppose lasi lada ka arju me latum background ko mai me dulang ma puru bakela chok lo project ki bi pura la pu Nagaland border na pu ke borjana along li lon ni ke borjana so lo nilem ke mukhim rong pia rong kuliga wadu amasi ki chengsi bang ni individual si ninjana ko po athima nili karjulong nili ka dunde he sita rong nili motum du nili kote tum rong sidu chuni alom jitya ni kita council hin pen solar project pulangkayan alar hola pu Nagaland border na tu si kibipo pu munitim karjulong pen kuson lo ka ciplang thu bangke ta di polom pen chenglok ho kunanania tum east west Karbi Anglong kai theklong le muni jo pang thang gari adol keso chiponsi hanili torong hat pon pet papu hidipi pen ha alu mane habira jule hetwar hedi atwar ta meme sita pijo pang makna ke halat kupia polo lage man halat dak man dila compensation of poisa longi mini pusia di amen ke chit habuni pujala soni halat chunchan pehala hai halat chunchan pen amen ta chithamnong le athi malong le de kala tumpe amasila aning ke suduna tum sinon hai non pini IPP leader pule puna apa amen ke sung lo le lo sitame PSLC pen atuna leader penan do hala pusia mek binam lo la lo upia polo lasone kali dana mati athi malang tum kachik mane arjan ararang no kachiklang kaprek aku aninga lo ge matha kaprek lasong naglo mupen be sango lo kuna tangka pis anang ke helu athima America son ke dam phana ne ke dam ke tangka posa ke nangko pulang kuna source pen ke dam puta tali dun me melu aku chitha ngai nai lagi peni sia bang ke ne li pui pola lahilo lasi hala da long leta we pina tum si pilo nai chonun pro nili phanta nar juta me thik la sauthat BJP Karbi Anglong East Karbi Anglong District Committee President Roland Killing ake ha ikela ke hala da ka munilu singkiling arong Nagaland border lu hala nang li phanta arjuna tame nang thanun poke kumama long le dul hoda Tikla song thak sondro kathar puta dolang padapur long kathar gotom bosia dung alang li phanta junam tamike hidipi alom tat borjan loke dila alom ta borjan loke borjan asor an ba gelo dake nil tungi jiran tap tike anta non rajan timu borjan ta kali ha bukolia ne kunani asor pulongte hala dakala mane alang li lahai mana meg nang bin tabre nang neke athima lake nilikai ta puluke chuta pulona ta pulo BJP agenda ke nation first puluke nation first party ke second individual ke long no last we don't expect more BJP worker dum ke ni long nai ke first ke matha ba imi thanga det paka nai financially ta sound nai imi thanga state ta paka nai imi thanga long district ta mise nai imi thanga hem mise nai pulut hal hai district ta mise na lang ke state a condition a mise na lang ke India condition a mise na lang pulong te kuna pe lo council ili tum budget ke bang council imi thang jong inherent subject a revenue ki asabet la penilitum chedor dike central government atum pen state government atum thedung non private solar project pasitame mala ke joint venture ji ke lage along leki jor kali ke lage latin nang ko ding along leki jor at peni gali ke lage along leki dak situ poda ala koma company badang nang ke claim la along le hek pon plang si ho nane Gujarat pon deji America pon deji gali ke council revenue ke ili afan ki chuang ke litum ke America leki hangam kali New York leki hangam kali London leki hangam kali na leki hangam India capital government of India long prong ke Delhi lo aku semang state government pe blok ke Dispur long si hangam lo non national mane central government pe state government tum thedung a project da kewan prong te ini sikarong nang pokela nong ke plung thurong aprang hem pre hangson mane study na kori bote bonu check la song nak lo no make ke nang ya hormu bang nang pi pulong te la ke ini aro ini class up si dengonang pu jul lahai mai chari nei la tum bange
ami thang nang cari long le det masih na cibong lok pulasan kali ke rada kam ke lem ke alang tu mesen sonte ke dam tang kam pinana phong election pathulo arajanti mu ami thang mata election thulo ho west na tu pen cheng lok hai lo mante hai hi ke lahai lo pirthi long ni minai lo poka chipinda mani ke alang litum no neli no individual lam siplo de lake madu sitame lake success ya ko chunje banghan kai ke mata ke sorsar kangtong kang ti pen cheng lok jume me junono ki pudun pulang te somri ke lang me success lo amunit pukali a party tal lake universal truth lake lasik BJP fan ke lang sele kumat kai ke mata nange pudun to e son chok chep ni lasoni puki assumption pududu mati son tahai son kali alang tu pilo expert ma scientist ma da kopine efeki purajanti mung chini ma je ai kathar chini ma they are not scientists they are like us social worker hai election nijikalo ke politician no hoy amiu hua nai amiu jika nai jetia yokali election jikise elected hoise eta politician they are like us mane hiote social worker hai social worker bili kole public or kothai chinta koribo lage public alam sit mathana puke a individual kopine long sudun pas aja nai klemon tab bangela ke chokji asinil tum borjang sor fan nar junoi rajanti mung nahara nar junoi tum than ni ke mama long le do la niligin ha pu nagaland border ke long le ta we la amasi neli bangke mena chi tham tap te ako argue tami folen long ta we ako ni mathang he pol neli la he bangke chi pahlo dunwi asi alang li tum tala so press mina through pen nili pulo hada jong si amithang long le awi pute dake ei long li chuyo elo ha america na ke dam si na complain mo ke claim puje si melo athima ke karbiang long karbia khai karbiang long a farman si lahai bangke council pen matha esi kiwan lo aku chun begi lagi athima BJP government ke madu phana fereri BJP government BJP policy ke athima der phan si matha first in der phan non hele mane Narendra Modi government central government ta Pakistan mata fereri pinason chedam dulu ke no pirthia dangmoni tuno ke India so phani nang chulang prong te kopilo iklem ke me polo te BJP hinorak lo ma ako BJP party ke inglong so phan ke pa jurikam kali inglong so phan kang thu lok kam nangli tum chini ne BJP program jong si karbiang long plote na hok a BJP a meeting long si tamen na hok ali dale bangta pohu pensi karbia maplar pensi archupu ako dimahasa long si BJP program pole ha dakta dimasa tuma amaplar pensi archupu boro lena long plong te boro tuma amaplar pensi archupu plong te tribal tumhan man aman ge bigali lo ma BJP party jolason thikla song thai scheme claim ta son lo non BJP government bang depend in tribal culture language development Asia department create kedi akimi aprang ke aveke lake tribal karbi penceng lok on ma tribal asam long ke doan bangke ke development akaprek separate department create si no bangla so department pensi art and culture karbi culture penceng lok kapre tribal man ba inchur ponlo ke ante lake kahino kalilo rajanti mo ke ha tum chini malahai jai katha tum chini ma chini ta chini so si amek selo helu na thenglong le dalu lasi power josma si nampina ko thai pola tu magi na pat thegno ifan nili panang na gesita kalilo lasi akimi akam bang ki klem pulong te kiru ta chali nai mati alang tu ta haili amithang na klem thik puti bang ki klem thik mana pa klem long no he athima akahi no ke karbi tulinam no hang sar CM sarta lata karbi kali puge kali karbi luge tila sang thak MP Omar Singh ti suta karbi lo alang tu ndele karbi ma alang je kathara party pen rajanti mu party ke dead like karbia guardian pukali council si karbiang lo guardian hai hiang ko government ta kabitum ke karbiang lo guardian kali mo hai der lang tu chipinda kame lagi titap at present ke BJP government BJP council under the leadership of Dr. Tuliram Mohang CM alang leadership si karbiang lo guardian lo lagi alang tu lang mangi kai ke matame puer Dr. putahang tu te sar putahang tu te Tuliram Mohang pusang kong son hello mante mane 6 du ka ching hon pe son kali jani mang pak la si e masita sar ke hang pu lagi isu pu le man sita ili ta hang pu la so bang lang tum pilo chine ma rada kam play putila si emena ta mesenangi body language ta mesenangi ili tum ke america so kali british kali ili tum ke india na culture teng pensi si behave nai body language ta so li do nai bang phan kapin rem dun kamento na ka mang ke maduita claim ang nai lah BJP ke lahina non leki pajulo neli lasi borjan along ke neli achu heta na so prang apa simi heta dakta pulo suni school dak borjan long mander maneli ka chok kisalang thulu
Ate mahana ne sigi bi pulau kopini la so je gathar party pen mama dia tum hodam ta bhoyam plumar handa bilong delo nili tum atik kem tiku song borjang mandelo ini ngarong lo ate ma dak township man pu non la solar project pu langkai jan biji pulau mani tum joyam ta bhoyam plumar ho pu nili tum na tu wan po lake biwek po lake hala dakta la non Nagaland border ta township man po ke solar project biko pilote thila song thak la sin nili ke borjana sor masi na ne sor bang kakinde panda akim akithe the project lote borjana wan asitame delige ninge oi kali kachuru thulu wan tutami pusi kichwam lu populo lailo alama ke mutamuti lo asi BJP party ke komania atumna sor sartin puling ton ko ke klem kle akot elitua CM sar bangke lake kupima ke mang ke klem vekpo amalang ala amang kai man bangke jup pedap jup parni hita kumama ke sunge pho bangke lake a party lang lepin arajen timung lep kerap changam tapi pol CM sar ke la som helu aku BJP tunge som helu imetha hotu bana ni tunge BJP tunge rap tunge kisung ho bangke ini bangke lake le bang nangkang ton tani li hicak prong lo pen nili aprang ta pulo ke karbia khai tumta ritupik lo noke aprang nili nata rutulipo 2018 ningkan kangkilang so kopene mana unfortunate incident lo ningduk lo lamange sita mehla tum mane kaddo kawe asam malong ke doana tum haidi karbia khai pan jumeme junono nange tok non penceng lok nangkang tor sita ili tum sicak lun lo nona pi bango la tum bangke lagi chok che ugali tum masi bangdan pu pedel ke jola son la si resenai apen lam arju nai la tum mupen ala jitu election ha happy na party tum ge lam ta arju tum te ako election ke ha tum afan bangke usumar pusi thang da pe pusi ba kiap e bangke rat tum si bisar po mupen le bisa lagi pu election enai pu election pa he delo muninga MLA election doli pu la tum hange rat tum si election enli pu ta mane pa helu la sofia ko MSC election do ta lang tum hange election rat tum NC pa hai thu thelu yola bangalang tum ta ning chi bi ta mele atima kam ki claim si muni tunge gilang dun ki pacci paruka ni minai lo pukali ni niar ji minai lo ba ne claim theknai lo ne lo theknai lo lahai pele pithe longge kasuli kali atima upima ki claim sincerely rara phang ki claim kumama la si bangra tunge na lang dun meeting long mana ekdom thamthat papu penge pangrum muni de ulumat election hai palang tung ka chi tin bangela ke hino ke chini lo posi no bangela si aninge matha alang tumta chiru popun nilita mane mahasi nilipasi baju ko tante la solar project along compensation ka palong dun jin along le avipina tum amen ka tapun penanga tum do walam tekang do kali kabori pusi pun hala sohu non apia men dunia bene chini di tang bong lo council along aprang pota original pota mama ke duhala si council sor ke kaumri lo mati aprang beta along le pot ala pota tabe along le ta chirai de pinatum non solar project dak bidami pu arjulong lok pesi hela dun chunatum afan bang sini lagi pudang latum bang amen dunia beni lili sini atima nilika interest habi masi biota ende alu tala onde kumatongka boli lo nisita hala chuncang inquiry kuri prong tiklang ejiken rong sori chini nili borjana so ita maximum nili deposit masi party ka meklam jenglok lahayo masi nili hala chunche sitame tim nili korti timda du rong long pen lasong taxi han Nagaland border kuna nama la hai non solar project biya dim anta rong sor ke thelo et kente kasi pata libi pan litum kamata ka sondo kisi ka behta public pe jang si petition pilo CM sarfan pulong te bang council ke lagi claim vek po kitali nai puja tali po jeneban dudu koloni ba khan bosi jena ke thali nai pulo thali lo laso prang kuma government ke thali hai lasi ake me kam ke BJP government ke under the leadership of Dr. Tulan Mohan sar bangela ke ete mari committed ruki claim vek age individual mani fangelang select ko kalilo samis na sa pagbuhaman